megalayapost.news. Kumbajule manlausnem ban aiman sem bat ban pensluri ki samla puli ke dong ribuh distrik ki bala pas bah haka exam SSLC bat HSSLC manusnem kari boy Youth Federation mentaka kenti kala simbyang ya kene kesenjam ban purkuk burom bat ban airu daki kusnam seki samla puli na ribuh distrik ki bala pas bah bat wan cakmat hakite ki examination ya kene kecing pukut burom bat sam kusnam la pelong hak office rekam jongka RBYF Hasaiden hakaba uba M Marbanyang direktor ke Embos ulawan bansim ke benta kumukongsan Uba Raju Rizal SD SEO Gariboy kumu sembut kongsan haka jinga don langru uba Renol Karkamni presiden ke RBDCA uba Everlasting Pungrup principal Kemenken Christian Higher Secondary School uba Bipul Thank You presiden ke RBYF ba Bulet Marbanyang secretary kidkhot ke RBYF na sengkemi di circle bat ki unit bukher na punku punpingru hakane kesengi baka RBYF kala punku burom bat samkusnam sekite gi samla pule ki badon kumba khasanngot kibal pas haka HSSLC bat pongut naka SSLC rengkat kikni kipa bat kinong hikai jong kiti kena school bat nakal yang kaseng kala samru daki momentos bat pisah sikite kun samla balawan sakmat haka jing puli hakane kesengi ka RBYF kala samru ia ka kusnam bekerpang salai kiti school na Riboy district kibala lej ban mikmat ia ka jela Meghalaya Shaka International Super Cup Football Tournament Arja Upsau Bakuthop ia ka Christian Higher Secondary School Kemenken Christian Higher Secondary School bat kenong jeri Presbyterian Higher Secondary School kebalara ia ka nam adu haka under 15 Shenrang kumjuru ia uba Everlasting Pungrup ubala yok pedang ia ka National Teachers Award Arjar Upsau bat uba Renal Karkamni ubala Syajid kung Match Observer jong ka jingil akai test cricket ke India bat New Zealand bat long hapo Mumbai Kabangin adon adu katwekut daimut kinong iram bangalor katan nizam ya demi ka award ceremony bagi high excellent bagi learning facilitation award ngadu usam arjar pra banatu usam arjar pra kapinasam banatu kini islam tu ngidang ya nginangai tulong manau usam kumkadak kabagi penpuram yang ikut samla juni kibarale agar exam SSLC betul-betul SSLC. Suan dan pekan kami ikut samla di 6% kibale mereka exam SSLC bagi buat segmat bagi lang terlengru bagi no ikut samla untuk Riboy district kibala menyo ikan hampo kan list juga 20 nah kalian kasih kerapu ikan stipend kepada dari ada snow joki simet akan jok sebentar Andre harga yang perkat ini kita ngiram seng tak kudu dikot juga seng ni bagani kita bisa kalau terbaik buat apa jadi kesan smart kita lalu. Dari kumpa kalau kita usem ngilong konsumsi bagi kesempatan ibu ibuan akan top 20 Andre kencing ngilang don abut di kun samla jumi na po kasi Riboy district ibuan akan top 20 bagi rale tanah itu yang top yang kita ke stipend
syaki kabalong samstang kai sebenarnya. Henry kapilipat kani kacing ai kacing kamput tang akaba inai ka stipend Henry ngidong kat begitu kita dari Boy District abad kita kami ni wan abad implement police yang kui bentar tuju. Lalu kumta terter. Nalawan misjad ayo penyekret kandungan ini berhad nasdam masbuku yang kami dibagi train di balong sisa dari orang kapang peden kumno ban tiu lalu kumno ban berpah yang berpah di boy di bawah kawai. Ban tese gasbuku adalah syok ban perhat angin syok angin maskat di berbun dekam di bawah riwayat berlek. Asal suruh kejimun lalu ba dalkam ban seng yang Ripoy Youth Federation. Maka kontribut di berbun di bentar lalu kesedang kat dari sepat nyok dari yang kambala Presiden Jongka lalu yang keren media bersedang dari kata rapor. But the award, excellent academic award, yang kena kibale bah kikuli jogi, pangasnya bila sedang lalu ada kat Bila penting hadu mentah. Maka suku bakal don kadai kata kaki temu ke bangkoksan kedepi. Dalor kiwe. Idem bilong concern bahan yang border issue, bilong concern bahan seperti tribal issue, kuno penyerap yang lieutenant governor job di district, kuno ban safeguard dan ban care ban benda yang kemarin kemudian hak ini kami kasih jadi lagi hak ni apa every boy jadi kumno banyarap ikinom rep hak kumno makin market dari kipenian yo ya kata ki produk ki jengki jadi kumno banyarap ya ki babun ki benda mereka skopo makin hamshim ba ka puli putih jadi ka way na ki ba hamdan kamtam ha ka federation ke bagi hak Kaya kebau presiden lah keren benar. Makin sedang dulu saya kita coaching classes, nak kebentar kena juga Henry Boy. Kita don kena kajing temu, kumno ban penyiar syaprang, ya kajing, ya kekarya kejongki. Kumno ban penyiar syaprang, ya kajing kuliah kejongki. Apa kini ada yang exam sekitar pun bah. But ngabadon nanti hasilong na UI, kat panang ni kisnem. Pinrung hapo ka AG office, accountant general office, ilang juga dunabhan, ijat penriu kituni banyo penrung. Pinrung hakini ki central government offices, ilang ham dunabha, ikut sabla kituni, lakalong ha central excise, lani pilong ha custom, lani pilong hakini ki survey of India, ki babon ha di office sandu geological survey, political survey, patungtan ter, niui, na hati kun sama lagi. Henry, so but I could lay ke RBYF, ke shim ye ke senjam, bande kuno but hikai ye kena. In appear ye kini ki exam ki belum central government exam. Ibaha paniyaj ringba ke staff selection, SSC staff selection commission. But kami ke masuk, banong ban pass ye kini ki exam. Lada kemudian kata ke consistency haki kena, kejimpen kereba haki kena. Namun bangin syuab dan kikam hak jela ke jongi, katrai la teng la syir pun prabangi. Benda se la dangi grer gikti syaki wei pa ibenta. Iba yamenta gi UI, bakiwan da kiwei, namun umla ban pendap. Lagi kun samla jong kajat beriu ke jongi. Ini ketika kewei ke inisiatif ke RBYF kale. Bat ngesko keben na kebentakan kata bagi ngetskem bagi samla ki jongi ki banangi dari boy kini bershim kabu ya kata bun ki ban yo ki bakwat ki apa ki kun ki jongi syabar jo kejela kalau belum sedu Delhi ki don ki balik sedu Chennai ki don balik sedu Jakarta bat kumta teter ki don ki balik sedu Guwahati ne shim ya kini ke kabu ki lawan ra nadu na Delhi ban ya collaborate bat ke way ka agency nang te bat sedang kali kata ketika menganggap pensulur yang kikibi kikpa bangin shim ya kata kabanta isudu pakai jingnan jing start ketika order tam ketika don kam tam nimla penyele hak ketika protestat ke bementa nimla penyele ke bor ke jungi ni hab menle ke jabe ya kanu ke kam
kamtam kabadai ban kumno ban yada ya ka interest ke jogari ke jogi ke jat berdiri ke jogi ngimla banong ngin chule ya sho la ding ngin chule ngin chipin bensaw ya do ngimla kata mereka debit tang daga jing star maka dan kam yang ni ban perkhat nah ka benta kalau way jogi khut iksiu ki jogi hadin deng keladon ke por ke bang perkhat kidon ki issue di bang ju perkhat ba ki men barem ki jogi kidong yalam ki jogi kila paklah haka jing shimrai ya kanu ka benta ngam mention ya kata reng ngaslo ba mangingin kindet benriu nado ka RBYF hado ki way ki seng monsoha ngin kindet benriu kumno ban ngin shim karai ka balong ban yada ya ka jat benriu ki jogi hadin habor om tang haka puli puti om tang haka sports om tang haka rawai ke bangi benda gasni ki kun samla ki lele ay kata rega balong haka way ka bentar shwa ngin shim kanu karai ngin hap pada perkhat bonsia kakta ni em ya ulong din mandin ujongi kakta ni em iki kun diksiu ki jongi hadina bat kunta terte gat bangadang syok ang ni nganang perkhat balai bakar Ribhoy district kayo ya kata ka aspiring district kayo ya kata ka nam manong kawe ni ki district ka ban kiyo siya prang nasutu ang ni balada ka ka sports su ka kiyo siya prang lalong ka bayalam ya ke jela ke jungi ban represent Bangladesh po mainland India namta ke jela ke jungi ki school barolai tili dan ni na po Ribhoy district ki skap ya ke jingwai ru bisutru kala de ka way de ka bakiu ha ki kun sama de ke district ada ka perkhat ya ki products ki ba perbi na Ribhoy dan men sisni ni don ka workshop ya ka bagi khot ya ki resource person nang ki na Bangalore but nama iway ni ki officer ki jongi hante ini na Ribhoy district message than hoy rumpong ngong yi balay ka yo ye kini India ki ba perbi na po Ribhoy di banyo ye ki tu India itip bagi hamdan kamban ketika tedious proses dan dengan proses yang berjuang nah kumno kan proses anu banyo YouTube saya kan hadir India dari di early civil war itu bagaimana yang kita di resource person di bawah na Bangalore siapa di koridor jom di ujian India bagi kita di belum exquisite belum dibagi kan lagi dia kilok pa kilok mi jumi badon ya katalan habo kajelan Meghalaya Post.news